Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Ku itariki ya 17 na 18 Ukuboza 2025, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe abantu batanu bo Mbabazi Winnie, Niyigena Deborah, Murekatete Alice, Umutesi Salim Marinda na Herald Sefu Josue uzwi nka Prophet Joshua. Aba bakaba bakurikiranyweho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu no kudasobanura inkomoko y'umutungo kuri Prophet Joshua. RIB mu bihe bitandukanye yagiye yigisha ikanaburira abantu kureka ibikorwa bitesha agaciro amafaranga y'u Rwanda, aho wasangaga bamwe bayanyanyagiza mu gihe cy'ibirori, abandi nabo ugasanga bayanyanyagiza mu buryo bwo kwerekana ubukungu bwabo, hanyuma bakifata amashusho bakayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Iperereza kuri aba bafashwe rigaragaza ko bagiye bakoresha inote z'amafaranga y'u Rwanda mu gutaka gato n'indabo byo mu birori bitandukanye, maze bakabyamamaza ku mbuga nkoranyambaga zabo zirimo TikTok, Instagram na YouTube. Mu byaha bikorerwa ifaranga ry'igihugu habonekamo n'icyaba bakurikiranyweho cyo kugahesha agaciro k'ifaranga ry'igihugu mu ngingo ya 221 yo mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ukekwaho iki cyaha gihamijwe n'urukiko, ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarenze 3 miliyoni. Icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo cyiyongera ku cyo Prophet Joshua aregwa giteganywa n'ingingo ya 9 giherekeye kurwanya ruswa. Iki gihanishwa igifungo cy'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro 3 kugeza kuri 5 z'agaciro ku mutungo adashobora kugaragaza aho yabubonye mu buryo bwemewe n'amategeko. RIB yaburiye abantu bose bakora ibikorwa ibyo ari byo byose bigayisha cyangwa bitesha agaciro ifaranga ry'igihugu, haba mu buryo bwo gutaka, kurimbisha indabyo, gato, kwishimisha n'ibindi kubireka kuko bihanwa n'amategeko. Iperereza kuri aba bafashwe rigaragaza ko bagiye bakoresha inote z'amafaranga y'u Rwanda mu gutaka gato n'indabo byo mu birori bitandukanye, maze bakabyamamaza ku mbuga nkoranyambaga zabo zirimo TikTok, Instagram na YouTube. Mushimire abakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe, ibiganiro byiza n'amakuru agezweho bizajya bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.